Mathuth ne okwamo e apaya maduong' mawuok Mombasa kochomo Malindi kaluwore kod dhungruok mag nyamburko manobedo kaluwore gi masira mar ndara mane otimore e dho lalo ma Nyali Bridge. Thoth jopiny ok ne gideko chopo e tich ka weg nyamburko bende ne okawo seche buora e apayano nimar onge yo machielo mane ginyalo tiyo godo mar wuok kata donjo e chuny boma. Kaluwore gi mano, gidwani gedo mar apaya madhi nyime kind Mombasa kod Malindi mondo otiek mapiyo, kaka machielo bende gikoni kaber to onego gero lalo machielo manyalo kelo fungruok kama masira makamano timore. Kata kamano, fungruok ne obedo bang' lorino mane oting'o mogo ne ogol kendo chiwo thuolo ne jowuoth mondo dhi nyime kod chenro mage. Kwa sababu nimetoka saa 12 na nimefika kazini kama saa 3. Kwa hivyo tunaomba serikali iharakishe hii barabara kwa haraka sana. Tarisika mimi nimeendesha bodaboda hata kutoka asubuhi sijabeba, maana kulikuwa na jamu nyingi. Azo kiambia mtu mbebe, hataki kuambia kulipe, washindwa kutembea. Azo nashindwa pikipiki tapite wapi? Kulikuwa kwa jamu sana. Tunaomba hii barabara expaniwe na alafu wale wafanya biashara wasonge karibu kidogo wapate nafasi zao, maana wako barabara hasa inabidi ukienda hivi unagonga vitu za wenyewe unaletewa lawama. Sasa tukao tunaomba hii barabara expaniwe ndio shughuli za uchukuzi ziweze kufanyika vizuri. Hapo kwa kutatizika na usafiri, kwanza hata mimi ni kichwa mbali kabisa na kwenye nilikuwa nafaa kushuka. Kwa gari sasa zinabidi zina divert zinaenda Kisauni instead of zipitie nje ya Nyali. Sote wanafaa kufanya, wanafaa expand hii barabara. Hapa VOK kuendelea uko pale City Mall pale mwanzo ajali zafanyika. Ikifanyika ajali kidogo tu hivi basi hamna kupita tena. Bridge wenye walisema expand. Watu wanatatizika. Kama unaenda town hiyo asubuhi ya watu kama saa 2 ndio ufike.